Санаи 19 апрел дар шаҳри Бухтар як ҳодисаи хеле ҳамдохуш шӯй дод. Тақрибан соат 5 буд, 5 бегоҳ буд, дар майдони ҳафтасолагии Водии Бахш дар ҷои Бубухонум духтараке гарқ мешавад. Ҳама қад-қади дарё медаванд, тақрибан 100-150 метр духтара гарқ мешавад, вале касе ӯро наҷот намедиҳад. Касе ҷуръат намекунад ки ҷони худро ба хатар андозад. Вале писарбачае пайдо мешавад, ҷавоне пайдо мешавад ки он ҷасоратро пайдо мекунад, он далеро пайдо мекунад, ҷуръат пайдо мекунад ва ҷони худро ба хатар меандозад, ба даруни об мепарад ва духтараро наҷот медиҳад. Салом алейкум дӯстони азиз, ва имрӯз дар барнома суҳбате дорем оиди ана ҳамин мавзӯъ бо ана ҳамон қаҳрамон, ана ҳамон ҷавоне ки қавиирода ҳаст, ҷасур аст, нотарс аст ва ҳамеша дар ҳолати омодабош аст. Зафарҷон, хуш омадед ба барнома. Ташаккур ки пазирифтӣ ба барнома. Зафарҷон, чӣ мехоҳам бипурсам ки ана ҳамон ҳолате ки рух дод вақте ки духтара гарқ мешуд, одамҳо зиёд буданд. Мешуд ки масалан дигарҳо мепариданд, вале чӣ шуд ки чӣ шуморо водор кард ки шумо ба об паридед ва ҷони худро ба хатар андохтеду духтараро наҷот дидед? ҳангоме ки ман дар онҷа сайр гашт мекардам, сайр гаштам неку аввалин сара ки будам ки дидам дар онҷа барномае тамошо доштам, баъд ногоҳ яво додвои одамо духтара омад ки ёрдам кунед, кӯмак кунед, намехел. Баъд нигаҳ кардам, бисёри одамо буданд, рафт духтар, хеле рафт, ҳеҷ ка напарид. Баъд дар дилам як ҳис пайдо шуд ки ҳамин меравад. Баъд ман бромам тори чиё паридам. Хеле аз сараш кардам, гирифтамаш. Ҳангоми гирифтан маҷбур кард, ҷони хеле сахтӣ кард. Манам як бор қатишта гиёҳ кард. Баъд бромадем, хайр шукронае худо мекунем ки бози зинда саломатем. Баъд бировардамаш ҳамхел. Вақте ки ба даруни об париде, ҳисси тарс ки шояд манам ғарқ мешавам дар диле набуд? Не, хеле ҳис набуд ки ман паридам. Вақте агар ҳисса медоштам, мумкин ки ман онҷа мегирехтам. Дар вақте наҷот медиҳед, чӣ гуна наҷот шуди? Аз дасташ қапиди, аз пояш қапиди? Аз миён, якум аз миён гирифтам ки қатиш кашидам, ғарқ шудам. Баъд дастманам китфш мондаму кашида бировардамаш. Баъд помак қапид, ман китфш гирифтам, ахир бировардамаш. Ба лаби дарё овардӣ ва баъд гирифтам. Вақте ки ба берун баровардӣ, духтарак дар кадом ҳолат буд? Дар ҳолати беҳушӣ буд. Об хӯрдагӣ буданд? Об хӯрдагӣ дар ҳолати беҳушӣ буд. Вақте ки ту ба берун баромадӣ, мардум ба ту чӣ гуна назар карданд? Мардум хурсандӣ кардан, раҳмат гуфтанд, ҳамин хел баровард, қаҳрамон, ҳам хел суханҳо гуфтанд. Дар он ҳолат худро чӣ гуна ҳис мекардӣ? Рости дар шок будам худам. Ман хеле ягон вақт хеле кора накардам. Дар дилам доштам иншоаллоҳ ба мардум хизмат кардан мекунам, бо мекунам дар кор шавад. Хеле як тарсе дар дилам буд ки нашоти ҳамун духтар. Ман метарсам ки ӯ духтар даст наравад. Дӯстони азиз, воқеан ҳам Зафарҷон як кори хеле ҳам хайрро анҷом дод. Шумо метавонистед шиноварӣ кардан? Кардам. Шиновари хуб набошед, метавонем хидмона нигоҳ кардан. Бале. Зафарҷон имрӯз ба чӣ кор машғул аст? Дар таҳсил мекунад? Кор мекунад? Бале, донишҷӯист, донишгоҳи энергетикии Тоҷикистон, курси сеюм мехонад. Курси сеюм, бале, дӯстони азиз, воқеан ҳам ин гуна фардҳо, ин гуна ҷавонҳои қавиирода боиси ифтихори ҳар яки мову шумо аст. фикр мекунам ки лаҳза шумо ҳам мехоҳед ки назди Зафарҷон бошед ва ӯро миннатдорӣ кунед. Ва ман миннатдории кулли тамошобинони саҳифаи рӯзонаи Хатлонро ба шумо мерасонам. Вақте ки шумо ин қаҳрамонро нишон дед, овозаи шумо дар кулли вилояти Хатлон паҳн шуд. Дар ҳама ҷо шуморо ҳамчун як қаҳрамоне ки нафареро аз марг наҷот дод мешиносанд. Ба шумо чӣ гуна муносибат карданд? Ман миннатдории худам ба раиси шаҳри Бухтар, Саломзода Сиҷони ва
معاون سرداری ریاست حکومت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجانی رکتوری دانشکده و میرسونم که این خدمتی دو چیزی مرا قدر کردن و خیلی مورد دستگیری کردن. اگر بار دیگری هم فرصت شود که شما با کسی میتوانید نجات کار میکنید مثلا البته بود وظیفه شهروندی خودم رو انجام میکنیم. وقتی که بین ظفر جان که تو با جان خود بازی کردی ممکن که خودت هم قطع میشدی خدا نشان دهد ترس نبودن؟ نه واقعا ترس در دلم نبود برای که من برای خدمت خودم برای یک کاری نگه انجام دادن همین کار کردن. اون دکترک به فکر شما نگفتن که برای چی خودشون میخواست که آب قطع کنند؟ دختره به هنگام صورتگیری غیبتی دهی عکس گرفتن و آب عکس گرفتن در آب افتاده. آب دختره بود. تشکر زیاد. دوستان عزیز، نفرانی که در صفحه روزنامه خطلون دوست هستید دو روزه هستید ظفر جان است با ما آن نفری که روز 19 اپریل تقریبا یک هفته پیش یک قهرمانی خیلی هم زیبا نشان داد، یک کار خیر را در این ماه شریف هم بگویم انجام داد. دختره که را تقریبا 18 سال بود فکر من 23 سال دختره که 23 سال را از مرگ نجات داد. چون که ظفر جان گفتن در حال عکسگیری یک ناگهان در لب جوی است و در جوی با سرش تاب میخورد و با درون دریاچه میافتد، جوی بیبی خانم میافتد و این گونه جوان ها و مثل ظفر جان او را نجات میدهند و فکر میکنم که از طرف رئیس شهر بختر از طرف کمیته عالی فوق‌العاده با شما قدردانی کردن. بله. ما باوری دارم که همتون مثل ظفر هستید، لیکن تصور کنین که شما با جوان‌هایی که مثلا همسن سال شما هستند که از شما خورد هستند باید با همین گونه حالت‌های فوق‌العاده میافتد چی گفتن میخواهید؟ چی کار کنند که مثلا آماده باشند که من گفتنیم که جوانان ای بیکار گشتن رفتن شناوری را یاد گیرن رفتن با ورزش مشغول شوند تا اینکه در وقت یگان حادثه شدن همیشه تیار باشند چون نگاه داشته بتونند. ظفر جان زاده کجا باشن؟ من زاده جماعت دیهاتی سمتوده ناحیه دنبره دیه گلستانی باشم. تشکر زیاد. در خورده بهش بسیار آغاز میکرده شناوری میکرده؟ نه میکردیم کم راستی از خونگی با جایی میرفتیم آغاز میکردیم. باری بود که مثلا در خورده شما در همگاه آغازی کردن تونستید و حق شده؟ بله وقتی دبر دریاچه هم کل بود ممکن صنف 3-4 میخوندم حتی بچه ها آغازی رفتیم در همان وقتی تاید اوت رو وقت افت که چقدر در گروم کرد بعد برو واردنم اونجا آغازی را یاد گرفتم. از همون وقت دیگر شما آغازی میکردید و آغازی را یاد گرفتید. یکم مورد دیگر بود که مثلا یکم دوستتون یکم جانتون یا من یکم بوده که یاد نشده باشه؟ نه یکم بود خیلی شد که در دلم یک حسی پیدا شد که ما باید هم دختره نجات دیم. خدمت پرت افتادم و فکر گرفتم. دوستان عزیز این بود صحبت خورده که آید به محتوای اساسی همان حادثه‌ای که روز 19 اپریل به وقوع پیوست و یک دختر دیگر نجات از مرگ که این هم با شرافت همین جوان پسر دلیل شجاع ظفر جان. فکر میکنم که اگر نفری که این ویدیو را علیها تماشا کرد تا با آخر حسی کنجکاوی پیدا می شود و در هیجان آن است که و میخواهد که به ظفر جان اظهار منتداری و سپاس بگوید و این سپاس شما را ما این حال به ظفر جان رسانم از نام کل دوستان صفحه روزنامه خطلون. خیر بگویم تا دیدار نوبتی.